Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya ram chung hun sang sanga COVID-19 shikai tharanom bel zela wangin chanchin thalo ngai thatu te Sri Lakalo film kurzel turin kan ngen chewa vaccine dose khana la to te chu ahun taka dose ni na lale turin kan ngen bok chewa he ba ka hen mai tom na wo midang na in thata pon chualo kudle mui mai sulfai te longai poi mo zel turin kan ngen chewa tuna chuan chanchin thar ilongai thak chun zomang u Mizoram puma in Kharkiv me kan awangin harsana tok le chon chamte tan sarkar pol le mimalte an pen chuak kumsom pare le kumsomli pali in kar shidan na pek na chutlong taka kalpui zel ani ICMR chon in lama COVID-19 shikai le kailo endikna covid self kit chu man thei turin apompui ram chunga COVID-19 chive en kol mek zat atla niam zong in nakal tran Mizoram puma shipui lenga wanga in Kharkiv ani awangin harsana tok le chon cham anom to ti hriat ani a state ho tu te pol le mi in phalte mi te tran pui turin an pen chuak ani Wain Khan Zora Medical College of Mantur COVID-19 shikai thi te ruang phuna tur mok ben chu State Bank of India Regional Manager PLP Lalchangkiman Health Minister Dr. Alal Thanglin hna ahlana Aizawl East Rubial to MLA le Minister of State ni bok purobad romoi roi te chuan Aizawl East Rubial chunga mi harsa AAY le PHH chung kwa zongzong te pu fire son chu May sang ni somni pakhat atanga kumin December sang ni somni pakhat thleng an khu sakdona Aizawl East Rubial to MLA chon abial chu covid ripui in anwaina ma Shivei tamna berbial ani chhozela wangin sarkar atanga ti thailo tam takpo mimal angle chung ku angin ti tulin an hriati asoi Law and Judicial Minister Puti Zelan tlunga Champhai South Bial to MLA ni bok malak na in Wain Khan COVID-19 awanga in Kharkiv na kalpui ani chunga chon chammai theite tan village level task force te hna bu fai bek jani sem chu ani a tranpuina bu fai te minister ayo ten bial chunga VLTF rang te hna kalin an semani Manpower Development Board Vice Chairman le Aizawl West 1 Bial to MLA puzo than tlunga chuan a bial chunga veng rang te thlo in local task force te hna chome asema heng ba ka hian a bial chung veng rang an mamo angzelin PPE set blood pressure monitor pulse oximeter le damdoi rang pengal bok ani puzo than tlunga hina bial chunga veng rang taxi welfare te hna cheng sang sari theu apek ba ka rangwa mola police duty te hna thingpui in tura pe boka chol muna agape camping center tam bu fai pe in Aizawl West wana covid care center tam puzo than tlunga chon damdoi da that na tur refrigerator le an mamo chi rang alei sakba ka CCC building atana man me cooperative building thom that ngai lai te po ama sum sengin athom that sakbok ani Aizawl West 1 hom chunga veng pathum tanshil sairang lai din thar sairang 4C adam lo te en kol na tur dam doi rang te chu bial to MLA hian atum sak vek bok ani East Pui bial to MLA le Bambuling Road Board Vice Chairman ni bok puram than moi ro man nakal tangin abial chung ranga lockdown awanga chon cham ve nan le har sa de tran puinan bu fai semani a bek zani somsari semchu ro manani abial chunga lockdown awanga chon cham anam lo nan mala in ration card nei lo chung ko zathum somnga pasari tangin mi sang kha za som panhi le ral tlan mi sang kha somthum anwain mi sang ni za somli panhi le khosang sanga VLTF ten dong oma an ngai chung ko enge muzat ne na bu fai hi sem ani anga heng ba ka hina tul dan zerin rom mana siam thozel tum ani bu fai sem rol hen is tu pui bial khosang VLTF ten hena atul le poimo anom man turin sum fai tan puina pek ngal zel ni boka awain cheng noi khat singre sang thum sem chu tura ro manani palak bial to MLA puketi ro kho chona bial chunga BPL le AAY chung ko zongzong te chu thathar June thabu fai korta akul sakvek don ti asoya puketi ro kho chuan hripuya wanga abial mi puiten harsan an to meka mi har sale re theizok ten rol khai tak MLA fan an chan theinan hetiang hian ro manna asiam thu soin hemi tan hiam cheng noi thum singa le sang ni asem dona Siha district DCSO hna apeto ani ram chunga vaccine la khuna zom tu rang te sarkar lai pe Ministry of Health and Family Welfare Secretary Pura Jas Bushan chon State Team Chief Secretary te hna lekha thonina hriatir na talan danin COVID-19 veite chu andam hnuwa hridan na anla dona ni chuan thathum tal nga angai dona COVID-19 veite chu anti-SARS-2 monoclonal antibodies emo convalescent plasma pek ani chuan damdo inan chosan hnu thathuma chau hridan na hi anla theidon bok ani COVID-19 hridan na dos khatna dong to hriwei anom chuan
an ni po hi an dam fel nu thathuma chau hridan na dos ni nei an la thei don ani COVID-19 ni lem lo nana danga wanga dam lo na zual dam doina emo ICU hial en kol ngai te point an dam hnuwa kar li atanga kar ri tal hridan na an lak main an nga angaya COVID-19 vaccine la emo COVID-19 ve RT-PCR negative result ne dam te chuan ni som palin hnuwa thisen an pe theyanga nu na nu te pelai te chu vaccine la vek tura an du thu le kha hian ziakin hridan na la tur te chu an lak main red test ti sakher atulem lo ni in tarlan ani bok nef vaccine COVID-19 chungchang hriat tur an ti chu hi Ministry of Health and Family Welfare in apom pui thlapani thu Union Health Secretary hian a lekha thon an soya State Union Territory tin te chu adar zau theng bera heng mi pui te hriat tur tarlan te hi puangzar turin angen bok ani kumsom paret le kumsom ni pali inkar hridan na pek na chu tlong taka kalpui zelani a aizola chuan aizol west hridan na pek na hmuna ruat kulikon weme hola damdoi dor ngak tu te pek ani a aizol is hridan na pek na hmun tura ruat ramhlun veng chung koshan hola public transport driver le conductor te pek ani bok ruam manang chuan naktu ka hian heng hun pania hian telecom le internet provider tele lengpui airport an thoktu ten vaccine an la don ani lunglaya po kumsom paret le kumsom li pali inkar COVID-19 hridan na pek kal mek chu sunzom ni in voin thleng khan mi zasari somnga pek ani to a voin bi ka dam doi dor hak tu tele bong te sem tu te pek ani a heng ngai poimo bik te hridan na pek ani chung hian mi mal pek ani lova tundin hmuna lunglai district pumpuya vaccine la mi singli zanga somni panga anom to ti an soi Khozol District Hospital nimin le vein khan kumsom parit atanga somli pali inkar tan COVID-19 hridan na dos khatna pek chu ani a Khozol District Hospital hian kumsom parit atanga somli pali te hena pek chu tu hridan na hi vail som thum andonga hei hi mi zathum hena pek chu tur ro man ani siha a chuan nimin atang khan kumsom parit atanga somli pali inkar hridan na pek hi kalpui tan ni in nimin khan mi zahni somni pakwan hena pek ani a voina somret pasari pek ani le bok Mizoram pumpuya nimin thleng khan hridan na la hi mi nuai ni singko sang hi zakwa somni pathum antling to a heng zinga singa sang kha zakwa somnga panga hiam dos khana le dos ni na anakim to a abak mi nuai ni singli zakwa somruk pariat in dos khatna anla to ani heng zinga hian kum som pariat atanga somli pali inkar hridan na dos khana la to hi Mizoram puma mi sang rukza somnga pathum anni Khozol District Borsa puzo thanmoi chuan nimin khan kol kul le dul te khuate thlo in National Highway number parukna kong lai dan tur du lova heng kho pani ten lung alo na anlan tir mek chungchanga khotlang hruai tu te akom puzo thanmoi chuan National Highway number parukna kong lai dan tur Central Lamin anti fel to awangin tuna chuan engma ti danglam thei om to lo ti asoya kho pani khotlang hruai tu te chuan thei top chuin andu dan te antilang to a tuna hian ti danglam thei om to lo awangin andin mun pom thiama har sarna thlen thei zonga mala lo turin angen ani thom nei le thu chua siam te point omzia ani to lo ti soin tuna hian ngen tur om to lova omza nei lova borok ti so sana hlau om thu soya kong chu central sarkar sum manga tho turani thule alai dan tur po central sarkar boi pu ni a kong lai tur thataka troi om chu khole tuini na anga mitin mo phona ni thu soibok Khozol District Borsap chon khotlang hruai tu te chuan sarkar laka beisele du an nei ni point an thlen sak thereng te soya media lama thu chua siama in tongang chi te po ti to po hun to ani ati bok Khozol District SP pu PC lol chung lura point thu soin lungoi lo na lan tir me ka dan bo china a thlen thei dan le dan bo chiat nein ngong poi ta ka thlen thei dan te soi fia additional DC pul ro hlu chuan khotang hruai tu te hena land acquisition chungchanga hria tur poi mo te a hril fia bok nemin ve khan Khozol DC SP le additional DC te chuan pui lo khuwa to in khotang hruai tu te an kom ani chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puan ani ICMR chon inlama COVID-19 shikai le kailo entikna COVID self kit chu man the turin pom inlama mani in endikna tur chungchang hi ICMR chon thu chu asiam ngala he khol mang tur de chon mobile phone a MyLab application da lu phatanga ya he application mang hian a man dan tur shil ani ba ka test result po a hria tir thei ngal dona he rapid antigen testing mang hian nara tanga swab sample lakchi amamo a test strip ending na tur hian mobile phone dang mang lovin ama application download na le inzelu na bok man le turani a nana lang chuak nei ma se rapid antigen test a negative si de chu RT-PCR test tir nge turin ICMR chona ti thung ani ram chunga COVID-19 rive enkol mek zat atlan hiam zong in a kaltrana
Shivei and Koldam an punzel rolin State Union Territory chen khata chuan shikai mu chuazat alat tam hle ani Union Health Ministry sedanin Shivei and Kolmek hi za som pani point pakhat paliat laniam to a tundin huna Shivei and Kolmek noi som thum pakhat sing ni le sangkwan oma tunkar chawa Shivei and Koldam ani zonin noi thum chuang ani deuwe ka wangin Shivei and Koldam zat po za som red bruk point pasari palia kai chawa dar kar som ni pelikala chung khan Shivei and Koldam in noi thum sing urukle sang ko and Koldam oma Voin thlengin Shivei Vaibel chanhira noi som ni pathum and Koldam ni to a heti lai hian Shivei mu chu thar noi ni sing sari sang ruk chuangan om thunga dar kar som ni pelikala chung vekin damlo sang thum zere som sari palinan thi pui ani chanchin thar serti topna na tlang pui Mizoram puma in karkhip mek an awangin harsana togle chon samte tan sarkar pol le mimalte an pen chuak kumsom pariat le somni pali in kar hidana pek na chutlong tak kalpui zelani ICMR chon inlama COVID-19 shikai le kailo endikna COVID self kit chu man thei turina pompui ramchunga COVID-19 Shivei and Kolmek zat atlat niam zong in a kaltran chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani